Sanibonani-ke guys, ngiyazi ukuthi anikholwa ukuthi le yenziwe ngesinko, kodwa-ke nizokholwa-ke uma sengiqede la. Ngisebenzisa i-chicken yami ebiyisalile-ke ngayiqoba kahle kanjeyana. And le recipe le, even if ngenayo i-chicken, ungasebenzisa even i-mince bafethu, ayikuphoqi ukuthi uzusebenzise lokho engikusebenzisile. Bese uthatha isinkwa sakho usika ngaleya ndlela engisike ngayo. Amaqanda ngisebenzisa awu-4, ngiyazi ukuthi ubona uthula but ngisebenzise awu-4. Uthatha ipani lakho, ufaka amafutha, ubeke estofini, ebese ufaka isinkwa sakho, uthele iqanda lakho ngaphezulu. Uma nje usubona ukuthi iqanda lakho ngaphansi seliyakwazi ukuphenduleka, uliphendule kahle-ke ukuze lingacrack njengelami, kodwa phela ngisho licrackile ngikwazi ukulisebenzisa. Ngafaka ama-sauce, benginalawa yasoyikho ngifake wona. If uzodla ney'ngane ungayifaki isosi ebabayo. Ngase ngifaka ama-mushrooms ami, ngafaka ne-chicken, ngaphinde ngafaka isosi guys, mina ngiyakuthanda ukudla okubabayo. Ngase ngifaka u-cheese ngaphezulu, ungasebenzisa nanoma yimuphi u-cheese othanda ukusebenzisa. Wenze sure ukuthi uyalivala-ke ibhodo uma usufakile u-cheese ukuze phela umelthe kahle. Bafethu lena ave i-right, ungayenzela ngisho iy'ngane uma ehlezi zihlupha ngepizza, ngoba isimo somnotho nje simbi kabi. Zizoyithanda, iqanda lizwakala nokuthi iqanda-ke la ngikutshele. Indlela nje okumnandi ngayo. Uyizame-ke le. Ngiyaphinda futhi akuphoqeleli ukuthi ufake u-chicken nama-mushrooms, uzofaka onakho. Ningashoyo inkosi yami ukuthi anginenzeli lutho senginithwale kangaka.